یەکەم ڤەخواندنە فەرمییا دەوڵەتی بۆ کۆشکا سپی لە دەمێ سەرۆکاتیە دۆناڵد ترامپ پارە سەرۆکی فەرەنسی ئەمانوێل ماکرۆن بوو. لەسەر کاغازێ سیاسەتین وان گەلەک جودانە. لەسەر ئاستی کەسایەتی دیارە پەیوەندیین وان گەلەک گەرمن. دوستانیا بەدە و یامە دە ساڵا بۆریدا پێک ئانی نیشانە دوستانیا خورد یا هەردوو وڵاتین مەیە. پێک بە ئەمریکا و فەرەنسا دێ تیرۆریزمê jinav bin û pêk ve em dê bersiva belavkirina tevaya rengên çekê komkuj bidin çi li Kuriya Bakur yan jî li Îranê. ئەولەهی و کاکلا وێ دۆستانیەیە بەهێزتر بوو بە ئێریشن هەفبەشین وان لەسەر ئارمانجان لە سووریە پشتی ڕژێما سووری ئێریش بچەکی کیمیایی کری. ئەڵمانیا جه دوان ئێریشادان نەگرت لێ شێوەرمەندە ئەڵمانی ئەنگلا مێرکل دیگرانیە بێخە سەر ڕۆڵێ وڵاتی خوا وەکە دۆستە ئەمریکا دوواری ئەولەهیەدا لە دەمێ سەرداناوی ji bo Washingtonê. یەک ji mezintirîn mücadeleyên ku Merkel bi Trump re bîne holê alîkariya mirovaniya Almanya ye di şerê Sûrî de û mijara penaberên ku Almanya hewandî. Lê dîsan rolê Almanya di Malî û Efxanistanê de. Li demê ku ev rêber li ser pirsa Sûrî hevgirtîne cudahiyên wan li ser Îranê hene. Heta 12 mehatê divê Serok Trump biryarê bide ka eger dê peymana navokiya digel Îranê helweşîne û cezayan li ser Tehranê nû bike yan na. Ferensa û Almanya lobiyek bihêz dikin da ku Amerîka bimîne girêdayî wê rêkeftinê. Almanya dê ji nêzik bişopîne heta ku rêz li vê rêkeftinê bêgirtin. Ew tev pirsgirêkan çareser nake. Em gelek dixema bernama Îranê ya mûşekên balîstîk dene. Lewma em danistandina digel Brîtanya, Ferensa û Amerîka dikin. ji bo pêşketinên baştir di vî warî de. Şarazadî bêjin xanim Merkel dê rastî astengên mezin be heta helwestê Trump biguhara. Ew gelek dijî rêkeftinê ew ez bar dikim ya ku Ewropî bikin, ew e pîlanê ji rewşekê re ku Amerîka bi yekcarî girêdayî peymanê nebe û ew ê ji xwe re rewşek aram bi Îranê re ragirin. Merkel dîsan dêkarî bike ku Ewropî bi yekcarî ji gumrika li ser pola û alüminyomî bên afûkirin. Heftiya bê lêxweşbûn ji gumrikê wê bi dawî were fişara siyasî dê di qazanca Ewropîyan de be. چین پتر جه اروپیان آرمانجا امریکا که دمک هفبند وان امریکا چاو خواه جوان دگرد. هر تش ده همان شو پیرایه. رنگه که نوی دوستانیا اتلانتیک تی پیکینان که پاراستنا امریکیان دست بلند ده هیا. اف باورین جدا لسر بازرگانیه و هفتیه پتر برچاو بون دما اوروپا پیمانک بازرگانی به مکسیکو را مور کری لدمه کو سروک ترامپ دخوازه پیوندین بازرگانی بیخه مجاری د چارچوب پیمانه بازرگانی آزاده باکوری امریکا ده.